Ni wirigiro bwakwa mulithiria wa Miru TV ntukekunu itite na mbere boya irindi matano ya tariki 11 mweri wa tandatu mwaka ni 2025 kanko atewe ni kirinte tosia Miru TV muthenya bitawa Tirimbabu na tukiaria mbeu mbithi na mno asiele kuma mutayo mataka kibiricha bure ni motariria mathina kathumba bona na kumania na kwithira bati kundine baki othe badrikari bonenkairwa antobakuru barabari kundine nene bakuromba gavana county ya Meru mutumantu ethinga na munini wa rais kithure kindikio swanjira cia kuguna ndukembethe bara bati kundine marikweto wanteto mwende wa Laiboni katwambiririe na riboti Mbethe kuma mutayo wa Machaka erere kibiriche gicigo mbunge kia Bure ni baciumirite ni kenda gutariria mathina kathumba bakiwa ko kaita kaingi ni baya ciotethia bo kithirikari nontu bo kwithira batina inya yo ciandikithia na ikundi Unde mwana youth yo makuma Machaka aja erio eje tawa mbroko tu oni nande akwena thina nkuona igitwinyiria mono ja wana youth na tukainyirika sana nontu teu tumba gutuika ethra gikundi neni nande oni nde wotheri na ndina kure kwa na kura inkuringa oni ankuga atiri tutegerwe ikundi bibi kwewa mbecha wana youth baingi bati ikundine bo ikundi batekebio batu tutethwe ja wana youth tuchwire ngugicha kazi mtaani tuchwirwe manto jange ja gwita muntu akana ya kamu ja oni ande na twana tona no tonde na tona ntije kakare ambio goro oni ankuga ikundi ethani ikundi bitethwe ikundi to ana youth na baba gategerwa arutere rwetu twitite oriku nontu tuti nawe mabataro jawe wana youth turite mono twina twana indi tutiona mtogo tutegera mutuma twithinkia itwamwere kura indi utiu tukona kura ciawe ciethithia ago tuchokia nyuma nontu mantu jaje kundi zo akeba shughurikara na kende nezire nture ne akibiritia na itwatira twatindo mono wana youth lakini ingia korwi cionere mbecha batu baerwe bakoro kasi mtanyererwa ni chokete ende nontu igachoka no wethira giketa kigeugeuka twethira batu te kasi mtani tukona atugaturira thina kina bwina kura ningiteana babo batikwitha bwitethaya onde mwenyeji onture kibiricha Machaka ward itorombo tethe twi wana youth bati tugukurukira mathina manene ciaja ja rose na inya kurima itorombo rimi mono twi wana youth na itokuigwa mutuma ngugicha kasi mtaani cieja rutwarekeria ngugicha kasi mtaani twigirwe kiao kenda nkunkumania ntore kibirichia kolokini bakuromba gavana wa kaunti ya Meru mutumantu ethingia muna munini wa rais Profesa Kithure Kindiki banganyora bakaguneka na mbeca cia thirikari kinya kethira bate ikundine wira twethingia na Kindiki beye macinani bathiurunke bukunthe nontu te antu bonthe bakumba kumikio kara ikundine te bonthe antu te webetha ba ikundine ketha ante onegana ra kuriunge ikundi ina nkethirwa ndire oni ari antu ithinkia mono thiurunka macinani gukara tauni yo bichine gutetethia mutuma twithingia ndi ando kwira atiri ana babi bakweta ibo bagakwa kura na wenda gutetheka ibatu tugagutethia hari uri thai wetha no tuigwa ndendo weze ututethia no tuchokeria ngugi na nyando cinyeria mono na itutetheka itona thina no tubaroji tungende na buni bokwira Kindiki mutuma twithingia othurira tutakwona batutakona nture Machaka brute wana youth nigwa twabangite kuringira kura 2027 ende thai ututhuritie buru mutuma thai utitwigirwe kia nya wize akiutaginya wana youth ura bakwenderea kiripotera Miru TV kuma Bure mbitawa mwende wa Laiboni Kadha se mwende wa Laiboni nontu baribotu na njira inkinyaniru tutana mbere na nteto cietu manija wa mbunge kia Tigania East Alfred Mwirigi Kiranga akiarire wondi ya Muthara awite kwa miaka ili ira mbunge mpuru wa Bure thiritarete wiciao ni kuoneka kirintere cionthe cia mbunge ki ngoloki nongelete ati utintura kinyemo atitongerete kiri nguira ethirite akiruta mwandiki wetu wa nteto Andans Muturia wa Thirinja no winasio akwenda kuwa tukiaweta tugoya yoyota wasiale mbito kwa mureta lailuba
twamuritana kuandika rietwa tukareta kero ke KCSE atukua na kaandika rietwa aeta teoria number 1 kia mathabu find the area of the following triangle kirwau akaremo area au number 2 akairo solve for x akaremo swa x aeta number 3 akairo find the LCM and GCD of the following akaandikira number 3 akaremo areta athiate mwaka number 50 aithira utethia kumenya achoke kero kiandiki gietwa kete nara kwa neki kekiro milengi erendi kiandiko 0% ai kiandiko hivyo aite 00 over 100 grading system ya Kenya 0 yaanjereria 0 e yaanjereria 0 to 7 sawa mtu awete 0 akwata ikana tawata ukiakwira ciale mbito twamuritana kuandika marietwa akwata iguna tukwendana betu bokira na watala sare kuringo impio rukire bayete sukuru ukareka uma sukuru bote na sakuru mwamo yuko kwana yako aliakirana betu ibono tukwenda chokira mheshimiwa wetu kadho no tukuma kuma taitira keke domo ndabwira ndavoma St Cyprian 2017 ndalintana St Cyprian ndenda kuwa 2017 mweri wa 8 kethiri attachment ya St Cyprian twari na 850 mwaka ngoroga ira bukona St Cyprian twekera aritoba form 1 library bakomera kuno twatige ona kuri lasine na ibo kona bora St Cyprian yene lasi wingi mheshimiwa yako ebele 2017 Rondari University 2022 ari uchoka itene anabaratiete 850 tueta mutemania ala St Cyprian aiterethira ana 85 shetani ashindwe twajeria kurutira St Cyprian akwena kuarwaria dhamia kironde school nya ukirana nirari nana kulukia manatha tulastia kone na ngwe mheshimiwa Mpuru nirajire kuonekana na nachiumite mwaka St Cyprian yaje mheshimiwa Mpuru akiuma itene St Angela siari nana kulukia manatano tuichoka twethire 250 shetani ashindwe nyambene ngaos yari nana kulukia 450 mheshimiwa Mpuru achoka itene 2022 twethire anongo 16 twanjiro sponsana tukireta akuo mheshimiwa etakuwa kana kala konda kia sukuru akarira ngiriele apija mbasi ya sukuru na mbecha ciawe tukeana mbasari last year tweteana tuanda data kuma K16 Mpuru na ngiro kana wapi makofi ya pole weta Karama Boys sukuru wetu Karama Boys yare kuthira ena mama rune mheshimiwa etoya principal wetu barabara kuraya abachoke kuo thayera ya mine 6.5 ena positive deviation ekolokia 2.5 Mpuru na ngiro kana sukuira tian chonda tuena chotiania siare sie ko mama nya itinara rwarengaus nya irindro lakini rayo deskuto me akwatikani istine mami chonda ni rokerete maru ikalwa mana ikanjire weta ningere Mpuru kandu ikangi basare mwana ondesku yare korera meukone akwenda kuwa kuma mheshimiwa ari uchoka mwana oro ondesku hata ambasari akera in government sponsored atubare makwelewa kwa mwana arana mpara na kia sukuru runene pamu atambasari miaka 5 mheshimiwa Mpuru ari uchoka na aretere mbasari na ikakwenda obwera mheshimiwa Mpuru ana baraba apply mbasari uraitha orwa white uraitha orwa yellow ariana 99% Mpuru na ngiro mpikira na bandisi akwenda kuatile ilubaki na no tuba mathate enda kwaria mantu atia ne onde lakini ukiakulwa mamu thara turi gwari mheshimiwa arutete ngwe yakulukana aweta ara tuweta charuru kwina glasi yake na kina itena loka Mpuru na ngiro kalui kwa kuloko athubu kwe urwara kwina administration block ya kimheshimiwa na ni kuendelea theta thura pio ni kuendelea na milioni kidomba Mpuru na ngiro MP kwa kuloka thubu kindogo weta sukure wetu Antwanu kwina ilasi bitatu vya innovation vya 1.5 aweta nduluma ilasi bitatu vya 1.5 ina mara lupadrirwa ilasi bitatu vya 1.5 weta nchoi kwina dining ya milioni nyanya weta kailudha kwina modern laboratory nkolokia milioni 5 kwina maa kwina class aweta matatuti aweta matabidi kwina class kama mheshimiwa weta keremu kwina class weta tamichu kwina class hiyo ndani mtala ika mudhara ke kuna kuomba kana kuomba
Tutana mbere na nteto cietu. Munini wa mutongeria wa kiama kia ANC Kenya Honorable Margaret Maitini Ntwangai narombete Amiru kuciandikithia kiri SHA akiwa ni utethia muno kiri antu barabati na umbani bwa mbesa. Yaburoto kumyitho ni mwandiki wetu wa nteto Murithi Waba. Nainya sana na programu hiyo ya kurira antu hospitali iwitwa SHA. SHA ni programu iraya yire antu a NHIF na SHA ne kurita ngwebo ya sana na untu ndumwe wa kuye bara ntethereti antu hospitali mianya ndabatirima hospitali bakaregister SHA na thimo na bakarirwa mbeca cia hospitali nyingi muno. Tafadhali antu bakarwa na SHA, antu bakameneria SHA is working na SHA ni kutetheria antu haraka sana nyankuru yora NHIF yeta nerera antu inya outpatient ku kaindile antu beto bamero tukarwa na maendeleo yato kuona ni ya kurita ngwe no ntutubwa mea trend SHA antu beto kankuburomba woni ndio mo wakuye register na SHA register atubesha tunini muno no register na thimo na weta hospitali utaundumiwa kwa hospitali yoyote ile. Tutana mbere na nteto cietu. Mukuru umwe na rietwa Ireri Mwamba kuma Karimba wandia Mitheru na ritite mbitwa kiri antu bawendi bubuya kumutetheria kucokia mwana wawe wa miaka 7 skuru. Mwana wa atirwe nina hari na mwaka yumwe na nende mukuru no ethirite akiangaika kumurera ari wenka. Mukuru hari ate na uwezo na nakwenda utethio bwa mpwe. Mwandiki wetu wa nteto Murimi wa Mbogo na utariria Nkiluki. Mukuru umwe kwa rietwa Ireri Mwambia kuma ntura ya Nkururu iri Karimba ndeni ya wandia Mitheru nebumirite na kuromba utethio kuma kiri antu bawendi bwega keingo umba gwaka nyomba mbega amwe na gucokia mwana wake ura no wa miaka 7 cukuru. Utethio mwana yani aombe kuthi cukuru na nyomba na kegwe yani nombombe gutethio na kamacini ndingi umba kulima nako. Mwana wakwa ni aradija cukuru na araumira nontu wa kwaga mbeca. Kuringana na aturi ni ati mukuru uyu athire guchwa wira ntereche kirugo yari nthaka aragura nari no gwende mwekuru aramutigira mwana wa mwanka umwe na iro mathina make mambirie. Eri ni mwici kuma ri nthaka aumire gukwathie kirugoya akuthie kirugoya athia kana na muno na tauga na urire nawe na athire agura muka after mwaka umwe bamena na muka na kana kau atukwa gutigirwa kana ka mwaka umwe ireri no ni atiomba kuria renti na antu no genini nuka kwao gucoka muci arethira aciari bake ibakwire na gutire nyomba ya gukara na ire ambirie kurara nja mwana mwana wake bakimamagira gacaricha. Tukwimo kanisa saba twekirwo tha visitation twamwithira ena tuthina niro twegwire kiao no tukana kara kurewa na warara kurirwa twatema miti twaringira nyomba twacwa nyaki twaimba na twamwikia nyomba murango lakini still tutaomba kumutethia ndo still nyomba no yuraga mwana acoka auma cukuru taino mwana atigenda cukuru ireri na wacoka gwatwa ni ndwari ona weru aturaga mamira gakunia. Mwana wake akiuga no aende muntu wa wendi bwege bumeria mucoke cukuru keingomba gutethia baba wake. Kwenda kuri cukuru Nkuri serikali enteria ndi cukuru mbombe guteithio baba. Riu ta mweno yonde yanite mukinyu na tikwenda gwakwa ni ndina na ndina bata yani kuromiria mwana uyu nikenda atethekia ombe guntethia. Mukuru yaugite wanagia kuria ationaga arariaga biogwa bireta chai ya rukiri mwana kuria mikwaji bire irio bia muthenya mwana irio biogoro. Tariu ni mikwaji turijaga cai ni kigwa ni kigwa nyunyaga ndaukaga ngatema kigwa kajira mwana nkaria gikingi gwatuka kegwe ni gintu kingi gitamo baba itona tukale baba wilwa ni gukira rukiri kwinjira mwana kamukwaji akamwira twigagule agacoka akathia kaluma kagwa bakega gule ali cai ona bukala gutilwa galwa mburi gutinguku. Ndi aturi bajite amwe na kuruta mbito kiri atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi amwe na antu bawendi bwega kwibumiria na gutethia muci uyu. Katukulomba antu bawendi mwega batutethie
ariwe kinothia MC wetu itwicini muntu atethanagia enana baba ingi muno athomithagia atoyokirie nkinya akaya gatethi gacoke cukuru twina ngavana wetu ni muntu ari kiao ona watwigue ete na mbere nkinya kona bo mwana wamba kuthoma na muntu uyu akona nyombe mbega twina Susan Mwindu na nkinya kareke bonde na ntoba wendi mwega bonde tukuromba bauke batetherie muntu uyu kwanza mbule no yonde ilaulira yadirira mwilwae kibala kiwe gukanikio ni limunia etediraga adi dibitali aletua cha adi kogela cha aletua kibande ate kibande ationa mbia igula dimo leu kibande ale na kio lakini mbia igula dimo na chote kwa tote na dimo ninkwira Ngai ani nkamwira Ngai weu ni atume muntu mwega wa gutwa ni nkolombeka yani auke ambokoe kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Maharambee ta murimi wa Mbogo ni wirigiro bwetu ati mwana wako no tethio no ntunjarira yayana ni tharima wa au ni tekira katanta muthenya Januari katho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakwendera kaita kathongi kaujuri ni tharima bia murungu mweninya bitawa Tirimbabu.